kare tamba hena bene ye froni dundu ko ngani duguli noni du Samson masia mine ye hana ke ko yugo panwa du chadani kenchirani ga zande tipani ni badonarani ti dominika shegi screen ana noni tipopongame ka kandunoni surugo pro go nzingili hengo gu chada oni ni pachi papa ha na wai kamanga ha so wa boruduna access kuti internet so minika yugo ngodu renjan mo kamanga ha tipopongame mu keri mo gama boro poro no gwa pale dunduko limono na gama boro poro chidu o makaya ni kwane website le anaka kida link ya kida ngaga hafa aboro bihe so munakaya kwane muku bi page wa gidulele so kamuzaka scroll ka gidugulia pango gudu so ana develop dungwa henkindi chipapa ha so munakaya bad gidule specifically chipapa na census ngaga zande ani ni badona ni Kongo yonwa watadu wali chidu muneye kwane mukine nga log in so kashidu ngame bambatale bodu foro so munuka mayaga email ki mayaga kli nga password ki mayaga and then mukine sign up so munuka sign up and then chinika ya foro mumayigu kli bale mu repeatiga password so munuka repeat he minada ka log in mi ama sign up and then grenga minada ka yugo wandu besi front cha alimbe mokamanga ha so so for manga mu repeatiga kli and then munuka click sign up and then igini kiji email foro koroko gama account ngaga email so mu verify he mukunika verify he for verify mo honyo so mukini itikini abale foro mu log in so munuka ye kuti page wa gidulele chidu batigu papar ha munuka ye kuchini chinika njara wa gidulele so chinika da mu gilenga family munuka register chiromba tano as head of family and then for register mo chiro chinika da upangame goni family name ngagine bombo teli mono ngagine ka muduna bobeleli mo bero mo kukenha ana and then number wa borudu gama boro poro banje yo maka sidunga inga bawe mukumwe so gu rameju ya batakalo chene so che apaji gananga rameju ya batakalo chene mudaka umwe and then de dungamo watadu kumba so mukumwe so kasidungame munga single married widower minor chipopo ogwaboronga kuchogude chadanga imwe gana so minor do kinji onanjera kinji foye so mukumwe and then mukumwege email mudaka mwege email balewe chipopangame any yogupango gudu email kindu foro chipapa so ga occupation ginsunje munamanga kasidunga munga baso bino mukumwe kasidunga munamanga sunje wali mukumwe gini ga title nje gine so ga religion country of origin wali ya bachikarone South Sudan, Congo, watadu Central Africa and then others chipopo gulani duze gino na rakaza gino mukumwe guyo gulingarango gudusini ki specify he chidugu ga residence wali marakani awale mukenhe gujbiya dumo kuchibeko is very important mukumwe limoko tipopangame ani ni gupangame monarakati rogera gole gujbiya dumo chidu ni duwal chiduga education level ma wuli kipaki de wuli primary moment he secondary diploma ogwahene so watadu ginhe so high level of education mukumwe gwema renbe mokamanga forma ya moho so mukuni dawo lechenga monga head ngaga family so gama account kini kanjara wa gidulele so kama eda ka kenga ma poro then gi page dun sendeno nedu yoduma adiga family members in gama family members mukuni naka adio so
wamina ina ni pehe so hene duma ade family member ni so kuchiguna mbanga gumunu manjamba tano sidu form manga modun ko gulenga kalas so another ke no banjarani so wadu keke so kwa boro register nani banjayo dulere akumbanga 45 biama bayo na biswe adenga 54 biswe bayo na biama so ogeya education level dulere dunduko so chidwana patient spoke panidu so kasidungame monada kakbata family member you can just type the name so muku batani so chidungo gupadu ho wa inika establish kindo apakini yedunduko nga agbian nagaya rago nagaya manda rago na bayra jene dunduko chidu ji form dulere nakadu rogoga be rago nga agbian dunduko na bayra jene dunduko kasidunga monada ka ken chiro na gama poro so form dule inika agbian tinka duko bayra jene odadu ko balimbiayo monakando na gama poro odadu kana ndo amomeno pachipa gama poro muki filige limo dunduko hane and then nagaya podunduko form mangam yoho so egu form ne inika jaha kinduna ni ku inayanga ku kindoyo borona kadu kindoyo nikeli misoho kurogo data wagidule chiduka borobane ngupanga chinga maybe monakafuga ma information ogwa padule so chinga safe and mama security chipapa hayi ki so ga information on kakura hane kandukuro okura bate chiduana manje wagidule ka digitalize bamugo kupangame kachidukina ro weraga so kwale gba waragane kainga ini keji wapadule yo dudwe ninga very vulnerable chipopangame boro ndukan ka access yo wapadule so chidana create gi ina chin dule chipopangame chi dunga digitally safe fa boro dunduko foro naga maboro lingara ameninga maboro poro chidu ngo kupamine ka sakarogo froni sudo ani ketirani so kani gunanga ya bakinda yame ani ketirani and ani ken tirani ka ino badona azande rogo lingoro no rogo gize kino lenga wandu oguranduzo kino no kwa boradu poroyo so tinga ni banyeke chopanga ani manji pare ka ino banjarani chidungo guli pamine ke kasaka froni dunduko bakale tamba so ana bicharani bale tamba ani moye kakarago gukindonga gazando ani mada kazamashigu kindonga gazando